pozdrav dragi gledatelji. Bog. Evo nas ponovno pred jednim televizorom. O da. A ovo je poseban OLED TV od LG-a, kao što možete vidjeti. Tako. Saša me doveo ovdje jer kaže ovaj televizor je poseban i najbolji i možeš ga gledati iz ovog kuta i vidiš sliku, jednako dobre boje su ti. Vidite, kao nešto sam već naučila, ali sad smo ovdje da mi kažeš stvarno sve detalje, pojedinosti, tako da više ne mogu reći da ne znam. Ili da znam na pola. Sve ćeš saznat, nema problema. Dakle da, ovo tu je OLED-ov 4K televizor. Mi jesmo već snimili onaj Full HD, ako se sjećaš. Ovo ima 4 puta više točkica. Znači ova slika je 4 puta oštra i ti sad tu gledaš 8 miliona točkica nasprema 2 miliona piksela ili točkica kod normalnih televizora koji nisu 4K. Kao što možete vidjeti kako je oštra slika. Upravo tako. Međutim, nije to samo posebnost. Svi danas bolji televizori su 4K. Tu je tehnologija izrade i princip rada je drugačiji. I OLED je, možemo reći, nasljednik LCD tehnologije. Svaki od ovih piksela zasebno može emitirati svjetlost i može prikazati savršenu crnu. Na LCD-u će ti crna biti malo sivkasta kad gledaš u mraku. Ovdje to nije slučaj. Rezultat je beskonačan kontrast i boje su kvalitetnije prikazane, nema one neke sivkaste prevlake preko toga. Znači dobit ćeš izvrsnu kvalitetu slike po svim parametrima. Vidljivi kut, znači kad pogledaš iz kosa, boje ne blijede, kao što je slučaj kod LCD-a. Svaki LCD blijedi, neko više, neko manje, ovaj uopće ne blijedi, znači možeš gledati pod ekstremnim kutevima. Slika je ista kao i kad gledaš. Evo ja vam sad to stvarno mogu potvrditi. Da, zaista. Gledam iz ovog kuta i stvarno boje su iste kao kad ih gledam ovako. Možeš nam se poslije približiti. Znači činjenica je da ta nova tehnologija zaista se vidi benefiti u praksi. Ti vidiš da je to drugačija slika, na bolji način drugačija. Znači evo, LCD pod ovim kutem to bi sad već bilo ispravno. Znači normalna stvar. Nitko ne gleda pod tak velikim kutem pa nije bitno, ali pod manjim kutem LCD zna mijenjati boje. Znači nova tehnologija za vrhunsku kvalitetu slike. Tu je i HDR, znači ovaj televizor može prikazati više boja i više nijansi. I ovo sunce je svjetlije nego na nekom televizoru koji nema. I okolo ćeš vidjeti više nijansi koje već budu. Znači jednostavno kvaliteta slike je zaista podignuta na jedan visoki nivo. Ono što je specifično za njega to je ravni 4K OLED televizor. LG sad već 3. godinu proizvodi OLED-e, ali su prije bili zakrivljeni. I krajem prošle godine kad je ovaj model, to je EF950 izišao, ljudi su očito tražili ravnu alternativu. Znači ove godine LG ima 3 modela zakrivljenih i 3 modela ravnih. To je stvar ukusa, da li preferiraš ravni zaslon ili zakrivljeni. Tako je. Evo, sad imaš vrhunski televizor, ali u ravnom formatu. I savršen je, mogu ti reći. Vjerujem da mu je i cijena takva. Pa cijena je zapravo snižena i sad je prilično prihvatljiva. To su još uvijek sve premium cijene, ali konkretno ovaj 23.000 kuna. Kad se sjetimo da su obični 4K LCD kad su se pojavili te veličine koštali 50.000 prije 2 godine, ovo je nova tehnologija i ima sve što treba imati, to je zaista prihvatljivo. Nije baš za svaki džep, ali to je premium proizvod, takva je cijena. Tako je, ako želite premium proizvod i premium televizor, onda znate da je ovo pravi izbor za vas. Upravo tako. Na njemu je još specifični, evo možeš probat, V-boje. Znači dobiš s njim Magic Motion daljinski upravljač s kojim upravljaš s ovim kursorom. Znači evo, dovoljni su mali pomaci, ali to radi lijepo i precizno. Znači uopće ne treba neka velika praksa, uzmeš daljinski u ruke i odmah funkcioniraš. Evo recimo specifičnost je da taj meni se otvara, ali da slika ostaje iza. Recimo ako si vidjela na Android TV, oni imaju drugu filozofiju, ti kad upališ meni im prekrije cijeli zaslon. Ovdje ti zapravo i dalje neometano možeš vidjeti šta se događa, ali i dalje možeš upravljati sa cijelim tim, WebOS se zove, ovaj 2.0 inače s operativnim sustavom. Naravno ima i YouTube i one sve aplikacije koje se očekuju od nekog modernog Smart TV sustava. Super je. Odličan je ovaj scroll. Scroll i cijeli taj daljinski da ljudi to vole i zaista se pokazalo da to lijepo radi. Evo, to nije specifično s OLED-a, to imaju svi LG od serije 6 na više, znači malo bolji modeli, tako da je to specifično same tvrtke. Jako lijepo. Hvala ti, Saša. Gle, kažem, ako ću ići na definitivno neku premium
varijantu televizora. Ovo je svakako uži izbor. Ovo je svakako uži izbor za svakoga, ne samo za mene. Apsolutno. Ništa, hvala ti na ovom lijepom i detaljnom izlaganju. Sad napokon znam sve. Kad god neko dođe i pita me nešto o ovom televizoru, znaću prepričati točno ovako kako si mi ti rekao. Vi naravno isto tako, ako niste sve baš zapamtili, pogledajte ponovo ili pogledajte neke druge naše videe. Ako želite kupiti možda neki drugi televizor, pričali smo o dosta njih već u drugim našim videima, ali pričat ćemo u budućnosti, tako da ima za svakoga po nešto. Hvala ti još jednom, Saša, mi se odjavljujemo za danas i vidimo se uskoro. Tako.